Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi kokwani Mfonyonyo lava hi nga ta hi kha hi va linka na Tshinya Vantshwa. Yeah, even then of course hi ta hi kha hi hetelela hi Mahengani Lied loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Hosi Ngove Mr Post. Mhaka ya le ku trendeni loko ri video se yi vona i sele ndzhaku swinene ni ku endla yini mara Tshinya Vantshwa munhu a nga ku trendeni ka nkarhi wa sweswi hikuva hi n'wi voni a ri karhi a hlasela kokwani Chauke na boli ya yona video yi kona ka channel ya Xivili ku vila Damian a swi chavisa swinene. Loyi a nga na lori ya hi pakekaka a yi tshama vito ma yena a yi branda hi vona ku yi vita vito ra yena ma yi xava lori teka 4 million yi xava lori yi kuma ku hayi miliyoni ms ku na lexi xi nga le hansi le ku na lori le and stuff like that. The following day ya kona ya ti 6 August kokwani Mfonyonyo a yi ri live although a hi vangi direct ngopfu but hi le ka menemene la so lexi nga fika xi endleka loko yi kha yi ri live kokwani Mfonyonyo la ku nghene ti-various comments ta pfula video leyi ni karhi ni mi kombetela tona la such as this one from Mchavi ni nga kombisa timhaka ta ku kasi mo ka mi nga se yi twa Tshinya Vantshwa hi Mhlengwe mi nga lo hwi yin'wana ti-comments ta kona laha mavito lama ma kha ma vuriwa ni hi fike hi twisisa na context hi rin'wana ra vito leri kha ri mention-iwa ka live okay phela hi la hotela ku na everything na ta tshega phone leyo mi kota ku ni vonela kusuhana yi n'wi hele loko na vanyampokori van'wana va nga ni pika ni vulava hele na vo Precious na va kombisa timhaka ta ku u lava ku mi dlayela business u against n'wina is very wrong so hi n'wi vona hi ri ka distance and stuff ne yeah hi yo response ya kokwani Mfonyonyo leyi okay sure ku na van'wana va nga ku tsalatsaleni mavito ya vanhu lana ni aka live ya mina a ni telangi ku vulavula hi munhu ni tele ku ti vulavulela swa mina leswi mina ni hanyelaka swona kokwani Chauke va borha mati ene kokwani Chauke a va phikizana munhu kokwani Chauke a va na ntanga this job i khale ni ri ka vona loko ri ku munhu a ri ka competition a ti endleli competition ya yena a ri yexe me le kule ngopfu a ni phikizana swihlangi mina loyi a vona ku ingaku kokwani Chauke ingaku i ta phikizana na vona go ahead nani kokwalani mina swa hina swi famba kahle hi borha mati everyday a ni lava ku ta chicha dignity ya kokwani Chauke ene a hi borhi hi ku huwelela vito ra munhu ku hi lava ku ta wisa mani hina hi tirha swa hina as kokwani Chauke water drilling ene hi na maphepha hi hakela SARS a hi na probleme na munhu so ni nga na probleme na khampani ya kokwani Chauke ya go ahead swa wena a ni wa hola ku vulavula hi kokwani Chauke kumbe ku tshikelela vito ra kokwani Chauke kumbe i tirhisa strategy xa kokwani Chauke i twanga ku kokwani Chauke va ta pfula nomo I don't care swi tsandze na Satani n'wana mhani la nga leyi bakabakeni leyi a yimisana ncila yi nga ku mangova xi la ku deva mongo ya la ndzhaku a ku mpa a kokwani Chauke xawa kokwani Chauke xawa xikombo xiko a ku na kuwa n'wananga eta yi rini ngwaya mara yi rini yana tshikelela vito ra kokwani Chauke kumbe i tirhisa strategy xa kokwani Chauke i twanga ku kokwani Chauke va ta pfula nomo I don't care swi tsandze na Satani n'wana mhani la nga leyi bakabakeni leyi a yimisana ncila yi nga ku mangova xi la ku deva mongo ya la ndzhaku a ku mpa a kokwani Chauke xawa kokwani Chauke xawa xikombo xiko a ku na kuwa n'wananga hi mina ni nga ku tisela ntirho lowu vanyampokori va ta huwelela visiku na nhlikani mara va nge ku wisi i ta fana na Yobo wena aka business vanyampokori va ta tshama ka ku mve a va ngo tondla nchumu and movha leyi nga yima
a yi se tshama yi huteliwa hi timbyana na siku na rin'we mara leyi nga ku ndle ka movement i ta vona timbyana ti hi caca hi le ndzhaku and a ndzi tshama ni vona mbyana yi luma movha i nsimbi mbyana yo va na matinu like munhu so mbyana loko yi vukula a swi vuli ku yi nga ku luma ku na timbyana letiya to vukulela ku ti vukurini n'wini wa tona ta kota ku ti nyika makoko se mani ni ku makoko ni le ka field ya straight I'm a boss ya swa twala okay xikwembu loko xi ku teka n'wananga xi ku nikini ta kombela ku hayi response to us tsinya vantshwa yi heli kwalaha hi kona hi nga twa yi reference na timhaka to mi nga vulavuli mavito ya vanhu and stuff so swa twana mhaka ya makoko la yona yi ri yile fieldini so boys ina loyi tsinya vantshwa hi yena loyi a fanekele a va a vukula wa kota ku nyikiwa makoko in other words a kota ku nyikiwa manhlahla hikuva ni ka bohol vhele va kha ndliwa mali yo talo so boy ina loyi tsinya vantshwa obvious i nyikiwa makoko i swimalanyana vhele leswi a kha swi kuma la for ku va kha promota business leswi hi vulaka swona kokwani fonyo so yona yi le ka field district meaning yi le ka bohol straight yena ko va munhu loyi a nga ku promoteni ka e business i kuma makoko and a nge yi wisi mhaka hi twini leswi hi nga kombisa swo kwalaho swa ku ya xichava inani tsinya mara yi kombisini ku ya yi hintinyana ku ya swi kona yi le ku swi fambiseni hi xinawu hensi yi nga ri ku hlamula direct ku na kun'wana yena yi nga swi hlamulanyana koko swo tiphatsi mara ho ni ya ka section liya mi twa ku yi swi kombise ku yini laniwa hi ku already tsinya swi kombisini ku ku na case a nga pfuleriwa yona will pay my bro i vona lava vulavulaka i twa nga ku swi le ka process swin'wana swi le xiphoriseni that's why swi nga hi rhandzi ku vulavula hi swona that's why i vona hi ku a hi lavi ku onha leswi nga ku endlekeni hayi kha yi hlamula un'wana se yi kombisa ku no a yi hlamula un'wana even then yi tlhe yi reference yi kombisa ku no swin'wana swi le xiphoriseni ku ze yi ku wi so swo kombisa ku swi loko timhaka to no vanhu vo fana vo tshinya yi nge va hlamula va boy sevens va hinde khale swi va tsandzeni boy sevens ngo yena tshinya i mhaka ku swi ha ri ka process stuff like that I think swi enough hi leswo so or the video yi kona mi swi voneni ta timhaka ra kondo ri nga bola le ka ngove ri nga ku nun'hweni hey ku le ku tekeni swinene leswi hi ka swona DJ Gift ivi ya kombisa ku i independent na yena kha landzela mukondzo ya psychology meaning Mr Post loko a lava ku endla music i fika ya le ka studio xa Vunandzi studio xa DJ Gift a rhekhoda kona in other words and stuff like that vona mhaka leyiwa so hayi mayengani light mhaka ma hi hleketa leswi xo lwa hi xi ya le ka ngove le xa languta yini leya Mr Post xa fena mahengana a ku ri khale xi nyamalari mara ni ngo mi referensanya na xona ma xi tiva xi vuye kambe na file yo karhi no ya kwala tikweni ma swi vona hi famba hi kha hi cheka tiyindlu hi famba hi kha hi cheka tiyindlu hi vona ku ta kha ta hela laha so xi vuye hi n'wana clip na file yo karhi a hi twaneni regarding conflict ya hosi ngo Mr Post na DJ Gift let's go ahe magazaka hina ahe magazaka ku na mhaka laha ya ku sekuleteni there's a breaking news ya Didli Baby lexi xi endlaka ku Didli Baby na producer liya va hambana hi lexi hina loko timhaka ti hi fikela hi nge tshiki ha boxa munhu loyi a mi n'wi rhandzaka ngopfu luya loko ku huma album ya producer hi Good Friday u lavi ku featuriwa hi mali reason being i ku u ri ye wa xi hakela loko kha xi n'wi chayela tinghoma se a fane a chaya mahala na n'wana wa vanhu hi tshika kwalaho a hi ali ku hakela na ku fa ku va kona mara ni vula ku wa beka musi wa nghena a dyondza swa dyohaka so ka tinsimu ta Didli Baby se why Didli Baby hikuva tirha swin'we a ala ku va a featuriwa mahala why a swi fair se xona xoho xi voku okay miza loyi na n'wi yimbelela ha tlhela na n'wi producela i ti-beat ivi xi ku yini no mali yi fene gonya se loko se mali yi fene gonya
dlidlidli ku no sweswo u nge swi voni xikan'we u huma hi ya wena ndlela hi lovolo wa jaha muproducero a ku xikan'we ni famba ni ta na tiyimela hi ku yeah. khale na khale ni tiyimela se mhaka yeleyo magazi ya ka hina mi nga tumbeteriwi hina hi kha hi ti tiva ende to tala ha to mi byela ku sweswi u ya kwihi ende xivangelo xa ku a ya le i yini yani hayi swivhevhe swa swi ni mi hlamusela ku hi video ya mina ku no ku hova a swi za swi confirmiwa information leyi nga kona hayi na me i fayile leyi a ni twe yona timhaka ta no Usingo Mr. Posa yi la ku hakeriwa hi yena i DJ Gift na mhaka yaliya yo ku na an allegation yo a rabisa DJ Gift the voice se i swilo leswi DJ Gift a fika swipano swi i nyangatsengo ka live leyi nga yi endla DJ Gift wa nga vulavula live leyi nga yi endla yi va nga problem because loko ku ri a vulavula a swi ta swi olovisinya laha wo tirha hi ti-allegations na ti-accusations. You understand? Because obviously file leyi vanhu kha ni yi kuma ku yi va yi kha yi huma from the opposite party ku sayiti hala ka Mr. Boss a ku na la a humesaka tifayili maybe kumbexana kambe ku na kumbe loyi ta humesa very makambe oh ya Thembani Trust hi yena last time loko ni hleketa kombisa timhaka to a nge ze a va ka good space for now mara kumbe ta hlamusela hi na ta ka yaleyo a ni se va ka position ya kahle ku yi hlamula a kha hlamula ku va vutisa ku swa DJ Gift maybe ya nga ta respond hi ku hi la file le ku lavekeni ya straight you see hey na van'wana kahle n'wini van'wana vo tala van'wana vo tala nyana van'wana va brida na gezi van'wana va brida na gezi ivi loko va bridi loko mi kuma ku nkarhi wun'wana loko ku xaviwa gezi emutini mi kuma ku loko ku xaviwa gezi emutini a ri tlheli ku hela loko mi xave gezi mi kha mi nga tirhisi ngopfu xitofu mi kha mi nga tirhisi ngopfu xitofu ende xitofu lexi mi va mi kha mi nga tirhisi ngopfu xitofu na ketlele ngopfu ende mi kuma ku gezi ra kona ri dya mata gezi data ni ku gezi ri hatla ri hi mhaka yini hi mhaka ku vanhu lava va bridini gezi va bridini gezi ende a swi kahle leswi swo brida gezi a swi kahle leswi swo brida magezi se leswi swo brida magezi a swi kahle loko mi ta kuma nkarhi wun'wana loko mi kuma ku van'wana loko va xava gezi ra 500 mi kuma ku va xava gezi ra 600 mi kuma ku na khadi ri helini kasi that's why loko ri hatla ri hela ri hetisi ku yini hikuva vanhu lava va bridini that's why ri nga hlweli ku hela ndini mi kuma ku van'wana a va tirhisi ngopfu xitofi mi kuma ku a va tirhisi ngopfu na ketlele ende mi kuma ku van'wana va sweki tihuni minkarhi hinkwayo.